bawang tajong mo sunung sungram tanung sanga noktagar tamasa tabakabuk sani school tanudum ajak tangi asir kibung tangi sutimim salam apener nung ajak takam tajong nung alitsi da amangar dan ni share sunubaya mobile phones nung achum dagar datsaga noktanum sadatner amangar nung ajak iba ajanga tumuatsu angutsi dalam sadaber asun ga ajagi modalir mobile phone ya kanga tungdibang usut kalir device kalir asriba ya multi use device kalir asun gi modalir usut ajagi bo multi use mesider saka mobile phone ya bo multi use lir iba jaga ajanga baji kanga important device ka kemu asir asun gi iba phone ya cutting edge technology da shitits na that means technology at the frontiers of human knowledge. Asir tanurdum Montessori students yanir tanser tambur demi agya kanga sabuba kanga mimba kanga amshinba device kalir asir nisungkari arur nedang ya shinong naya amangza mobile phone ya shingaya myanglu it pre-existed, it evolved into what it is today da shinong naya amangza asunugibo ibajibo mamangza na Kijong machine sungkade mobile phone ya achir panang features, panang specifications by performance pa panang music, videos, games, internet communication. Inacted pa ya achir, he would rather say that it is an exceptional device. It is a work of a great designer. The pai conclude as na, or it's an excellent work of a good workmanship, or it's a technological masterpiece. The iba amaji pai conclude as na asir ibadenji compare sa ni sungunang tatsaga shiner ni sungya kiji da asnong ni sungya we are a complex multicellular organism saka we are gifted with amazing abilities na ni sungi we are capable of doing ordinary things as well as extraordinary things tenagagi ang uba usutumya ni sungi yang luwalir space exploration Masira architectural wonders asir invention discoveries yan nisungi asir nisungi this manzum mobile inaktader na asir mobile phone tanga shiwa ma nisungkari arur nisungya singayam yang lo masira nisungya we evolve from a unicellular organism into a multicellular organism into what we are today just like that dashinong asnugya amangzu mamangzu na ni amangar asnuk san school tanur mibo iba ju mamangzu asir nia aji mamangzu kijong iba ya ba statement ya iba urun ya understatement kana taniwo agizgar na saka laishibay yamay share libo kagat nong dadunzag nong sungarmi anang asir alima yanglo na asir iba silanji sungarmi mimjir ni sungyanglo tetsir asir tupur yang lu the laishi banong zulalir asir ba ni sung yang luwaya trial misra experimental creation kamas na sa katanang sang kagat zulari yamay zulalir tanang sang kan noklang kasir simmer tuku tabu terbazunong yamay zulalir ni nanam tanang sang agat zze kichiyong ni tetsubuzuga asir tesmangzi yang lualir I praise you because I'm fearfully and wonderfully made the layashin na asir sungar miya sunukji tes mangzaga yamaji yang lo na asir mobile phone amaji asunuka we are the work of an excellent creator an excellent designer we are not a work of evolution na we are not here by ourselves asir Ephesians kagat nomba ifisa tabu ana tukung ter nombo yamai share kichesir pa tiang luba mabaji asnuk lir da shalir na we are God's handiwork we are masterpiece na asir like mobile phones asunuka we are not a result of evolution but we are designed created by God himself na saka ibaji ni sungai ka mamangdader many people cannot believe that saka shirnoki ibaji amangar parnok takambo iba tumual sunungji alir asir ano next uga ni shinabaji kudang mobile phone gaje tijin kamdir
either asunuki tasin ka earlier millionaire misra upgrade asir na iba ji mas nongbo panang performance effect asir na tasin latest apps them iba nongji mamsider iba ji compatible misya kamer adang ji iba nongji compare sa ni song takama yamaji kudang asunok tejen subuzi nongdang lidier na sengamer tauji sengamer purpose sengamer plan dan compatible mesya kamer na arangje asunokwa tasnagam zila we need an upgrade sakaibaji kudas as즈 kuda sidets kuda tasnagam z kuda upgrade as즈 iba nang answer je lainong asunuki anguz tanabuba Corinth tabu bungo tukung tertenet no yamay zulalir anungji nisungkar kristadak lira baji tasen puktet ba tejen baji siugo ajang tasen baji arugo da zulalir na therefore if anyone is in Christ the new creation has come the old is gone the new is here the yamaji sangar mui zulalir aser tasen akam baji upgrade as즈 baji iba chabiji isu kenunglir ajar iba chabiji isu dang lir aser palaka tanga malina aser iba that is the reason why Jesus came na pa kudak tukser alimay alu aser alimay alu baji patakam tilla kangginong agatzwa adma alu iba ji tangar machishinong mas saka na aser niasushi pai patakam tilla agaz aser iba reason je asunok tasen kumdak tsa sushi na asunok from darkness to light aniaru za sushi aser asunok sunga mercherdam kumdak tsa sushi isu ibaji inyaks aser tanne sungarmi isu ajanga pa chirdam bayajar na mati anna terbong no asunugi angor Egypt nongi ni ke chabasu jadat dazulalir na Egypt out of Egypt I called my son dazulalir that means out of Egypt he's calling his sons and daughters na aser Egypt tza giji da asunuki 시자당 농 이집야 뜻은 수부즈리르데 뜻은 임야나 뜻은 시자즈리르나 아ser 뜻은 다감농이 정얼미 아스녹 따슨 다감 가디 아스녹 아잘 따슨 정장 땅이 정얼미 아스녹 아잘나 아ser 이바마지 이수이 마방카농 매튜 나 마티 다감이야 바야 아자나 아ser 구당 이수이 마티야 아자 바트능이야 리비 리아스나 aser paya tax collector kalias asnuki laya janga aji madater ajaki simbaba aser temenan purga lias saga kudang isui ajaba pai angashi mati angashi pai tijin takam tukser pai takam tasenji pai akizak aser isui pa takam belin shidakse na pai pamanen dem ajak shidukse aser panam jenjang dajungwa gase aser pa takam by achungat na aser atangji asunuki angor Matthew authored the first book of the New Testament aser by he is a writer of the first gospel of Jesus Christ na aser asunuki yamaji singarmi mati dakam achungat ba asunuki angor kudang by tijen subuzi tukser dasen subuzi asem mati yamaji singarmi asunuk tane by ajar na aser regardless of asen yashi 기질리아스 단느 기질리르 이바지 이수이 마저나 아수기당 뜻은 다감지 독ser 이수당이 아루농보 이수이 아슨 녹다 다슨바 금닥즈나 아ser 성얼미 아스녹 아자바지 purpose 칼리르 이바 purpose 기지 다스농보 바 순수왕시 아수시 성얼미 아스녹 아잘 아ser 아노 마르니 성얼미 아자바지 아노 reason 칼리르 아ser 아스녹이 이바지 라이농 앙ور iba reason je kiji das nongbo Yeremia Mr. tukung terga nong yamai zulaler kijiong nunuk asushi ke sendong ni madadaler uda tamajung asushi mas teslan nunuk nam timla agazize imjongwendang tipilemba da kibubaya share for I know the plans I have for you declares the Lord plans to prosper you and not to harm you plans to give you hope in the future na asunok aser 정얼미 아자와지 이바 reason 제게 asunok ajar 기종 정얼미 asunok asu시 future 다중가 유알릴 팀라다 쓴가 유잘릴 나 aser 다듬농 야랑 신을 안농지 asunok이 팀라 마사마즈 나 asunok이 이수닥 아망즈 aser 이수닥 듬물롱 알람즈
Kejia sir, jangan mersendung na sushi, nia sushi, dajung usualir na. God has a wonderful plan and a purpose for our lives. Isu nung ajak mimer, asar iba u ajanga, as nung ajak ayung zakar, jangan mi anu tali manani, tanur majak muajang.